king metong kapamilya ning Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagyan ning iba, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuda mong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagom ning banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka at imurin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban, ganagantalang eni at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulin nita ay panagapuko kang nuwan na Mariyang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingay panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, mapibaba taming iba, metong yang tula keka ing patawaran me ing sisising palpikasala. Sinakripisyo me maning anak mo ban miyaddanan keng kapatawaran at biya, ipayabot mo karing pikasalanan me ing patawaran da kami naman, at gawan mo keng parating mamatawad,
king kabilugan ming puso karing mi kasala kay kami. Gawan mo keng balayan na mamatawad at tatanggap kapatawaran kapamalataning kayapan ape pakit mo kay kami. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ngana ning ginukang Moises, mamalagwa ka at kuldas na ka, uling ding kaya kang kabalen, alinwal mo iba't Ehipto, mi kasalala at pigtak silanda ko. Kalalagwaran nemang gilutan, ingdalan at tildukong tuntunanda, ginawa lang metong abiserong baka, kinggintong linasora, simbande, at deunanan sakripisyo. Sasabyanda, kingita kanuing karelang Diyos, amilwal karela king Ehipto. Balo ko nung nula anti pangasya sa buntok, deng taong deti. Inya paboren mo kong eni, mua ko karela, at lipulan ko la. Dapot ika at ding palipi mo, gawan da kayong metong amaragul abansa. Dapot menigapuya i Moises, king ginungke ang Diyos. Ngana, Gino, bakit mo akakaniting sarili mong balen, aliwal mo iba't Ehipto, kambening maragul mong sikanan at upaya. Ganakan mo laring talasuyo mong di Abraham, Isaak at Jacob. Ganakan mo itang masusing pangakong binye mo karela, king pagkalubanan mo lang paliping kasing dakal daring batuin king banwa, at king pagkalub mo karing karelang palipi, ing sablang gabon, ape nga kumong pabandi karela, king kapilan paman. Inya may aplakya ing Gino, at enana pe pagpa karing memalen, ing kasiran, abela nang ipagpa karela. Ingamano ning Gino. Salamat King Dios. Dalit pakibat, ing pakibat tamo po. Makokuketi at magbali ko kang ibba ko. Ulitan tayo po. O Diyos ko, malunos ka kanako. Uli na ning alangkupas alugod mo. Uli na ning maragul mong pakalulu, wasan mo la ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablakong dewakan, at linisan mo sablakong kasalanan. Makokuketi at magbali ko kang ibba ko. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiye mukha ko. Emo ko tatabi kingkekang arapan. Eme lalako kako, espiritu mong banal. Makokuketi at magbali ko kang ibba ko. O Gino, saupan mo kong magsalita at idalit ko ing kapuryan keka. Ingayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man eme tanggian. Makokuketi at magbali ko kang ibba ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Timoteo. Pasalamat ko kang Kristo Jesus, ake katamong Gino, uling pigkalubanan na akong sikanan para king obrang iti. At uling kilala na
king karapat dapat ko, inyang pinili na kong talasuyo na. Pinili na ko bang sumuyo keya, lipat ning migsalita kong laban keya. Subali pa kaniti, ligalig ke at lepas tanganan kanitang minuna. Makanyan man, kelunusa na ako ning Diyos, uling eko balo ing daraptan ko kanita, pablasang eko pa maniwala keya. At ing Gino, pigkalob na kanako ing maglapo ng pakalulo. Pigkalob na kanako ing kasalpantayanan, at ing lugod at yuke katamo, uli na ning pangayagom tamo, kang Kristong Jesus. Oy ni ing meto nga katutuan, sukat dang tanggapan, at paniwalan ding sabla. Kristong Jesus, di natang yaketi king yato, banong iligtas ding makasalanan, at ako ing pekamarok dili karela. Dapot itiya kabod ing sangkal nung bakit meluno sa ing Diyos kanako, bangking milyari kanako. Ipakit ng Kristong Jesus ing kayang kapibabatan at maging piyalimbawanan para karing sasalpantaya kaya at tanggap biye alanganga. King metong mong Diyos, aring alanganga, alang kamatayan, at miyayakit, miyabye ing kapuryan, at ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Gino, Salamat, King Dios. Talakad tapo ban parangalan ing maya pabalita. itamongan po, Ing Diyos at yuya kang Kristo, at tinuring na ing kakaluguran na ing tao. At pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat miya, ing balitang iti. Hallelujah, 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 hallelujah. Inginu manatili ake kayo. At kaya ka at imurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Gino. Kanitang misan linapit la kang Jesus ding dakal at alapan niyang ilbuis at palpikasala, ban makiramdam gaya. Mibubulungan laring pariseyo at eskriba, ngara, ing taong iti makisalamuhay at makisulo karing makasalanan. Inya selita ng Jesus karela iting talimhaga. O numunging metong ke kayo at inyang dinala na tupa. At ke batingan niyang metong kareti nanoing daptana. Lakwana laring siya mapulot siyam king pastulan at panintunane ing mewala ang gangene akit. At nung akit mane, masayaneng pusanan karing pagona at iuli ne. Kay bat kumbiranongan, ding kakalugura na at siping bale, sabya na karela. Matula keng tutuling ikit ke ing tupa kong may bating, me ko keni magsayata mo. Sasabihan ko ke kayo,
King makanyan mo naman mi kamay kita kasayahan ka rin banwa, uli na ning makasalanan asisisi at pahinggulot king kayang kasalanan. Kesa karing siyam apulot siyam, abanal lae na kailangan sumisi. Unonging metong nga babae nga tingapulong kwaltang pilak, ke batingan niyang metong kareti naming daptana. Sindi yang sulu, palisaning bale, at panintunaning miyamasama sanggang ene akit. At nung akit na neite, kumbirano ring kayang kakaluguran at kasiping bale. Sabya na karela, matula kong tutu, uling ikit kayong may wala kong kwaltang pilak. May kokeni magsayata mo. Sasabihan ko kay kayo, king makanyan mo namang mi kakasayahan karing anghel ng Diyos, uli na ning makasalanan na sisisit painggulot karing kayang kasalanan. Nga ng Jesus, ating meto nga tao ating adwang anak alalaki, nga na kaya ning bunso. Tatang, ibiya mo na kanako ing maging manak ko. Pirake na ning tata ing bandi na karing adwa ng anak. Kaybat ning mapila na yaldo, pisali na ning bunso ing mana na at mentaya king marayong bansa. Daralano ring sablang ayablina, karino ginastos ding pera king eustong pamibyebye. Inyang agisa na no nganding kwaltana, mi kamaraguladanop king bansang ita at may lipit yang emunano. Inya meki pagobraya king meto nga taong mabandi king bansang ita. Pe papuntala na initi king baryo ban manyese babi. Pag nasaneng pika pakabsyana ing sarili na, ang yang karing bungang tanaman na kakanandaring babi, dapot alang minyekeya. Api isip-isip na, ing kayang kabilyan, nga nang meka balak. Karakal na ipos tatang ko, at sawa-sawa lang pamangan, kabang ako, mamamate kong danop kete, magbali ko kang tatang ko, at sabihan ko keya, tatang mi kasala ko king Diyos at keka, nako karapat dapat mayawos panganak mo, ibilang mo na ako mong metong karing kekang ipos. Inyami bangon ya, at migbalik kang tatang na. Marayuya pa ikit na neng tatana at tutuyang melunos. Inya, memulay yang sinalubong keya, kinawul ne at penuma. Nga naning anak, tatang, mi kasala ko king Diyos at keka, nako karapat dapat pang mayawos sa anak mo. Dapot sinabi naning tatana karing kayang ipos, mamaglagwa kayo, dalaya kening peka masanting diling imala na ti pasulod ye keya. Pasuluran niyang singsing at sandalyas, kuanan niya ing pataban abiserong baka at patenye, mangantamot magsaya, uling ingana kung iti metene dapot sinubli yang mebye, may bating ya, dapot migbalik yang pasibayo, at migmula lang migsaya. At sukanita king marangle inga nakapangane, inyang pauli ya at malapit king bale, may karamdam yang tigtigan at terakan. Inaos ning metong karingipos at kitnane, naning maliliari keti. Peki ba't ning ipos? Ing kapatadyo po di natangya, e papateneng tatangyo ang biserong bakang pataban. Ulingin ke kong kapatad mi balik yang mabye at alang sakit. Mimwaya ing pangane at ebisang lungob. Inyalin waling tata at inarune. Dapat sinabi na, siwan da kayo kilubning da kalabanwa, at kapilan manera ko pe pasukhala na lub. Dapot misan man eyo ko dininan biserong kambing, ban pagtawan ko ring kakaluguran ko. Dapot ngening di natangya ing anak yung yan, aminyira king kekong pibanjan, karing mga roka babay, pe papateye pa ing biserong bakang pataban. Sinabi ning tata, anak ko, kapilan man kaya bera ka, at keka ing sablang bandi ko. Dapot sukat tamong tumula at magsaya. Ulingin ning kapatad mo, metene. Makanyan man sinubliyang mebye, may bating iya, dapot ngene, migbalik ya. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kekadang galigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sablat.
Sabi nila, unfair daw ang mundo sa atin. Sabi ra po, neng kay kanu ing yatu, eya ustu lawe kay katamu, pante. Itang neng kay makalunos ing lawe tamo, karing kay katamong sarili, neng kay mababa ing lawe tamo, karing sarili tamo, neng kay alang ulaga, alang kwenta. Atin ko po nga basa nga na, napaka-unfair naman ng mundo sa atin. Nga na po. Bakit ganon? Kapag ka may hitsura ka, ang hirap nilang maniwalang single ka. Pero kapag kapangit ka naman, hindi nila matanggap na in a relationship ka. Unfair ang mundo. Nga na po. O ba't makanyan? Nga na. Pota ka nung mikitsura ka, sabihan mong single ka, labisang maniwala. Pero pota naman ka nung matsura ka, at atin ka kanong tao o in a relationship ka, daatanggap tingaliwa. Unfair. O ba't makanyan? Bakit ganon? Kung minsan, yung mismong kamag-anak mo, kung minsan yung mismong mga taong malalapit sa'yo, sila pa yung unang naninira sa'yo. Unfair ang mundo. O ba't makanyan? Potang magdudaya ing babae, maging tutu, ing paniwala na niti. Unfair. Nga na po. Bakit ganon? Nga na. Kapag humihingi sila ng pagkain, kaagad-agad, nagbibigay ako. Pero kapag ka naman ako ang may kailangan, hihingi ako sa kanila, pagdadamutan kanila, at ang sasabihin nila, hingi ka ng hingi. Unfair ang mundo. Nga na po. Bakit ganon? Nga na po. Kapag ka ikaw ang inaasar, go with the flow ka lang. Pero kapag naman ikaw ang mang-asar sa kanila, pikon sila. Ayaw nila. Unfair ang mundo. Unfair ang mundo. Baliyo po, makanyan po ing penamdamanan nitang panganeng anak king mipas sa ebanghelyo panwalan ko. Makanyan ing penamdamanan nitang koya king kay katamong pamamasa ngening Domingo. Unfair. Nga namuwari. Atin pong kasebian king amanong siswan king kapampangan nga na, pante ing patak ninguran. Nga na po. Kubalo ng dimdam yun na ita. Makanya naman, pante ing patak ninguran. Itang bala mo, iya mi paburan ya, ako rugo makalunos ko bili kanita. Iya rugo, pane uwa kaya, ot kanako pane ali naman, ot makanyan, pante ing patak ninguran. Kutang kumo po kay kayo. Is life really unfair to us? Or, is God unfair to us? Sometimes, we feel that life is unfair. Itang makalunos ka, ala kang ulaga, ala kang kwenta. Ne po, itabang gewa mo na yung dapat, pero pa rin sapat. Is life really unfair to us? Nakupin kay kayo, makanya ning penamdamanan nitang pangane, king kay katamong ebanghelyo ngening Domingo. Imbes na magsayaya, uling ingwali na, mi balik yakarela na ano yung gewa na rugo. Memwaya po. Nagalit siya. Naghimutok siya sa tatay niya. Natural, normal mo ito. Ale? Memwa ka. Bukal ka daya. Mabiyaya pa'y tatang. Kingwana ning mana na. Kay ba't ngayon winaldas ning sabla-sabla kaya at ala ning puntalan paminuli yakarela kanita na lamuaga na ka. Na ano po yung sinabi na niting pangane kang tatang na? Si Juan dakang dakal abanwa nga naning koya. At kapilan man mukuman mo orugo din ng biserong kambing ban kanita pagtawan ko laring kakaluguran ko. Kay bat uling mong dinatanging anak mong yan. Eneman mo turing kapatid Ngeni mong dinatanging anak mong yan. Papateme po ing biserong baka. At ngeni atin pang salu-saluk yan. Nga na. Unfair na ka man tatang. Nga na mawari. Unfair ka naman, tay. Ito ang sinabi ng panganay. It's unfair, daddy. Unfair. This is unfair, nga na. It is a word that is often used to justify anger.
self-righteousness, violence, intolerance. Nano po ing payabot na ning mipas sa ebanghelyo, king balang metong kay katamo ngene. Simpliya mo po, ing payabot na, ing pawagana, ing paganakana. Eme lalawan malati ing sarili mo. Eme sana kalulunusan ing sarili mo. Uling mong iyami paboran niya, ika alika, makalunos na ka? Ala na kang ulaga? Ala na kang kwenta? Ali, stop being unfair to yourself. Stop being unfair to yourself. Ngakupin kayo, kay isipan tamo, pante ing patak ninguran. Dakalapami katagon pong makanyan, nepo. Pero ning kaya kakalingwan tamong pigunaman, ning kaya kakalingwan tamong isipan, itang migunam tama na himik tamo, na ning kaya itamo mo rin po ing makapasari king bieta mo, inyapin ing lawe tamo malati, alang kwenta, alang ulaga, ning kaya ikamo ring ing mikikasala. Unfair tayo sa sarili natin, putang itamo mismo, pipilinan tamo ing bageng, isipan tamo, pinaala tamo ngalaga, kaya tiking yato. Itabang halimbawa po, wari to be happy is a choice, nada. Nang kay maging unfair ang isipan mo, yung panamdaman mo, ikuling ika mismo, mo pipili na ning maging masaya ka king biye mo. Mo gagawan, buri ng sabyan. Mo daraptan. Mo pipilinan. Inyapin, ka maging masaya. Inyapin, de-deprive mo yung sarili mo, kukulong mo yung sarili mo, kitang isip mong malati. Unfair, nga mo. Alang kwento, makanyan rugo, at makalunos ko bili, nga mo. Please, do the things that make you happy. Eta mo po makyapos ketang pangane, king ebanghelyo. Unfair, Dad. Tatang unfair na kaman. O te erugo panteng lawe mo kay kami. Siwan dakalabanwa, siwan dakalabanwa. Nga na. Adwa pong bagay ing buri kong susugan, itimid kay kayo. Kaniting kapag masusyan tamo, apayabot na ning mipas sa ebanghelyo. Mumuna. Neng kay maging malati, maging alang kwenta o alang ulaga ing lawe tamo king sarili tamo. Bakit? Uling ita mo kasi mismo ing mamili kanite. Neng kay po atin tamong kagiwan, neng kay tintamong talento, neng kay may pagkaluban tamong dakal, akalam king dieta mo, pero neng kay ita mo mismo etamo gagamitan iti. Neng kay ita mo mismo etamo buring i-develop iting potential tamong may pagkalub kay katamo. Etamo gagawan, buri ng sabihan. Inyapin, unfair ing lawe mo king sarili mo. We are being unfair to ourselves when we have the opportunity to grow or to be more successful in life, pero ang ginagawa natin, pinapalampas lamang natin ito. Papaburen tamo mo, gugulutan tamo, lilele tamo mo. Ali po. Halimbawa, makipag-obra ka, sabihan tamo, i-offer deke ka ing masanting ayobra. O offer deke ka ing masanting obra. Kaso malawot ya kay kayo. Nanong gewa mo? May tinggap. Unfair ing lawe mo king sarili mo, hindi patas. O kaya naman, mapopromote ka king obra mo, mitatas ka, position king obra mo, pero tingyan niya mo, kay ba't bandan tauli, sisisi ka, unfair ing milyari ka na ako, nga mo. Always remember that sometimes opportunity only knocks to once. Sometimes opportunity only knocks once. Neng kay oportunidad king demo, datang mo, misan mo. Inya grab it. Nepo, ban kanita, bandan daw, mo isipan, unfair ing milyari ka na ako. Itang kalulunusan mo, ing milyari king demo. Alang kwenta, alang ulaga, malati ka, makalunos ka, ali. You are being unfair to yourself when you miss the opportunity to be more successful and to grow in your life. So, we need to realize that. Kadwa at tauli po, neng kay po makalunusing lawe tamo, king bieta mo, kalupan na nitang pangane, king ebanghelyo, neng kay alang kwenta, alang ulagay, hanggang gewa tamo, ing sabla-sablay, ng gana-gana para kay katamo, putarugong kukulong tayong sarili tamo, o tatali tayo, ing sarili tamo, karetang maling kapanwalan tamo, maling relasyon tamo, karingaliwang tao. Paalala lang po, kapag ka nagpatali ka, kapag ka ikinulong mo ang sarili mo,
sa maling paniniwala mo, mawawala ka. At siguradong magiging unfair ang tingin mo sa lahat-lahat sa buhay mo. O hindi po yung pamagkulang na niting pangane, king ebanghelyo, ne po, feeling na unfair ing milyari kaya. Feeling na bias siya, itatang na kaya ang pongking bunsong kapatid na. Pero naikit niting pangane, itang mas matimbang, itang mas maulaga. At yun kapatid na, kalambata panahon, may bating ya, may walaya, ngeni sinisiya, masayayi tatang na, naikit ita. At naikit mo naman niting pangane na may kumpleto ya, ing familyara. Inyarugo, isipa na, unfair ka na ako, makalunos ko rugo, ala kong kwenta, ala kong ulaga, nga na, alipo. Remember, stop being unfair to yourself and start to be fair to yourself. Stop being unfair to yourself and begin to be fair to yourself. Talagad ka nga ba? Sasalbantay ako. King Dios sa ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upayaning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upaya ng Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad daring kasalanan, at pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin damo, king ginong kay kadamong Diyos, ang may pibabata, karing palpikasala at mabandi, karing pakakalolo. Karing balang kayadonan, ngayongan pong makibat, patawaran mo kami, andiing pamamatawad mi karing aliwa. Ulitan niya po. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Baning Iglesia ning Dios, iyatad na ing maya pabalita, ning pamikakasundo at kayapan king mabilog akatawan, ipanalangin taking Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Banding talasalpan tayo, karing hanggang Iglesyang Kristiyana, akatabnure ing metong at metong king Espiritu ning pamikasundo at pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Banding alagad ng Kristo, labanan da ing sablang anyo ning dewakan, at pamikasala ayeko kondena, at misasakwil ka ring dinapat kareti, ipanalangin taking Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing kasal. Banding pari, maging mipababatalat, mapamakalulong ministro ning sakramento na ning pamakikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Ban ka ring komunidad tang Kristiyana, ding dayuan at ala ng pag-asang palpikasala, akatabnure ing mapamakalulong Diyos, king pamamatawad daring karelang kapatad, ipanalangin taking Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring Catholic Women's League, Lourdes Pineda and Family, Joshua Pamintuan, Jonel Pamintuan, Max and Susan Herana, para king Aldoning Kebaytanang Dolly Ramirez and Joy Limson, para king personal akayadwana ng Leila Abiog, Paz Suwing, Evelyn De La Rosa,
Emeline Angeles, Marites Rosalinda Gonzalez for her speedy recovery, John Andrew M. Pineda for his successful medtech board exam, Arvin Nino Espiritu. Para king Malagwang Kapaldana ng Sunny Bustos for his complete healing, Luis Andrew Panlaki for his complete healing, Ines Sunga, Janet Masaho, Anita Teodin, Bong and Doti Lacson and family. Para king ligtas a pamaglekbe ng Herlan Katap. Para king alang hanggang kapaynawa ng kaladwa ng Norma, Maria Virginia, Antonio Alde, Aguido Salonga, Leoncio Ebreo, Alejandro, Rodrigo, at hanggang kaladwa king purgatorio, ipanalangin tala king Ginoo. Patawaran mo kami, anting pamamatawad mi karing aliwa. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay bami, ing anak mo di natangya, ban panento nanalat iligtas ding may bating. Saupan mo kaming kabilugan na pusong tanggap karing may bigo, at magmasusing miyabe-yabe king tulaning kayang pamamatawad. Itingan po at tuwan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Sa ladaraon mi
Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni saling ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuret kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Ginu pakiramdaman mo ing panalangin ng kekang balayan at tanggapan mo ring ke kaming ayin. Manano na sanang ing pamanyamba ning balang metong ngeniketi, magdalang kaligtasan karing sabla. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka atimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kangalangang gatlubos mayupaya. Alang kupas ingaus mo ke kami, king meto nga bayo at lalong makakapagmulalang biye. O Diyos ning lugod at pakalulo, parati kang makasadyang mamatawad, makasalanan kami, at agkatan mo keng manalig king kekang pakalulo. Ulit-ulit lebagan miya ing kekang kasunduan, dapote mo kepe paimburisan. Lipat na nita kapamalatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginome, lalo mong biklod, matalik, ingke kang sarili king familya ning tao, kapamalatan ng meto nga buklod na kapilan man malyaring masira. Ngeni na oras ban magbalik yake kaing balayan mo at magbayo kang Kristong anak mo. Meto nga panahon ning grasya at pamikasundo. Hagkatan mo kaming sumuyo king pamilya ning ketawan, kapamilatan ning pamamuklat mi karing keng puso king kaganapan ning banalay espiritu. King kapagmulalan at kapasalamatan, pakyabe mila ring siwala mi karing koro ning banwa, banipasya king upaya ning kekang lugod at idalit ing kaligtasan mi kang Kristo at ngamingang kakanda. Tunay kapin banalo, ibay kin panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban marake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sanglub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa mi patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Hing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang eni gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Ernesto at Antonio, ay naus mong meko na ketiking yato. Hantining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad bing pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugud at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Nganipun timong anak nang inampun ning kay kadamong malugod agino, maus tamong enikeya karing amanong tiro na kay katamo.
Pikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong mikabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manianaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka at timurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Niyo ing ginuta mga Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, ang milalakok ing kasalanan ning yato, mapalad la ring may yaus king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapot ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. Our collectors, the Companions of St. Jude, will go around again for a second collection which is intended for indigenous people. The proceeds, which will be forwarded to the Veritas mass media, will be used for its advocacies and programs for our less fortunate indigenous brothers and sisters all throughout the country. Thank you for your generosity. Bayo po ing panalangin kay badning pamakinabang at pamupo sa bendisyon, lukloko po sa aguli. Mapilan mo pong kababalwan. Impong Domus Pastorum ing bale pari para karing kay katamang retired priests. Pagmasusyane po ing ka-25 years na po ngayon banwang iti. At atin niya pong proyekto ing kay katamang Domus Pastorum karin king sakop bale daring retired priest king daratang September 27 atin lapong concert for a cause na po. Agkatanda ko po ikayong bisang malbe king concert me ikaming pari king September 27, that's Friday po. Dimpong tickets available no po king Paris office na po. Nung bisa ko pong malbe at saling ticket sa 1,000 lapu at 250 na po. 1K ampong 250 reta pong bisang malbe agkatanda kayo na sali tiket kani po king Paris office. Dakal pong salamat talakad kongan. Manalangin tamo. Ginumanano na sanang iting Eukaristiyang pigkalub mo kay kami, ay impluensya no ring dapat mi at pamisip. Antabayanan na kesana at tayran tuntun king kay kang dalan ng Espiritu mo. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka ate mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Balutamong ibat king kay katamong kararasan king metong karing masakit diling bagay king biye yaing pamamatawad lubusan na yalang paginakit. Nulapin anti migit tula ring kay katamong komunidad nung haleleta mo ing may sugat tang kapanamdaman at kabilugan na pusong patawarin ing metong at metong at nung harinan tala namang puwang at bayong pamikatagon ding mebigo. Manano na sanang maging itamong komunidad ning pamananggap, pamikaluguran at pamikasundo. Kambe ning bendisyon ning mayupayang Diyos, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayari ne, umena ko ngan ngeni king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.